Dikgwebo tse di ikemetseng di a kgolelwa go tlhabolola metshameko mo Botswana. Botswana dumela. Nka mogala bo amogela BOTSWANA tla ba go ranolela ka puo ya diatla. Mme re simolola dikgang tsa phirimaneng eno lefatshe la Botswana le mo lebelong la go fetola itsholelo go nna kwa godimo ka ngwaga wa 2036. Go atlega mo go seo, mohama wa temothuo ke mongwe wa e beilweng kwa pele go tlhabololwa. Lefatshe leno le ntse mananeo a mašwa go tlhabolola temothuo jaaka la temo letlotlo le go godisa kgwediso ka seatla. Mothusatona wa temothuo Rre Molebatsi o ne a tsene phuthego le banni ba motse wa Sefophe go neelana le bone ka ga diphetogo tse di diragalang mo mogameng o wa temothuo. Mosika ka dipego. Go ya ka dipatlisiso tsa Statistics Botswana tsa ngogola, mohama wa temothuo o nnile le seabe se se kwa tlase ga 2% mo itsholelong ya lefatshe leno, mme seo ga se je se puso di welang. Go leka go tokafatsa mohama wa temothuo, puso e tsweletse ka go dira mananeo a mašwa a tshwana le temo letlotlo le kgwediso ka seatla. Fela jaaka bontsi jwa Batswana, mananeo a go solofetse gore a sologele banni ba Sefophe molemo, ka ebile ba setse ba na le koporasi ya bone ya Masebotse ga mmogo le molemo wa Popagano Cluster e nang le lefatshe la selekanyo sa 5,000 hectares le le ka dirisiwang go lema dijalo ka mefuta. Temo letlotlo e dirilwe such that re measure success a yone ka go bona batho a tswa gone go tase a baya go godimo. Yes. Re batla gore o kgathegele gone go godimo. Bambu ke yone re tabeng re bereka le yone. O rekisa thobo ya go go bambu. Ha o tsena kwa go nna le mo go teng o busetsa mo letoleng. Ba level 2 hela, level 1 nyalo na le siame ha le busisepe. Go ba batsa di-loan ba. Solohelo ke gore ngwaga ha o ya go bokhutong o bo setse o busitse loan ele. Re na le gore ha o sena re go ha loan ye re go beela selo sa gore mme mo tebeng o ntshe go le kananka. Ha o ka se ke wa kgona go ntsha jalo ke gone jaaka re heditse le wene ga gona go pharta thola re tsena mo go wena. Banni ba Sefophe ba amogetse diphetogo tsa mananeo a. Bontsi ba ke ba golo hela ba eleng gore setse ba le over 60 gore a mme a yone loan ya go ba cover ha le gore ga e go ba cover bone ba tsena ha kae. Ya e re bogolotso yana maru a hetsa a duma. Ya no ka ha e re bolotsong ka teng ya gore palla ngwa go ga rena go lema le tshwere ka thata gore le rekele ha tshile mme ya nthuli bloko le go tsala se ka rona mo zone 7 le ha sele ka le la botatile la ke la re tswala mosola Re na le phehonyana e se monate mo dikgemong tsa maswikere gongwe tse di tantse le ska kgathega hela ka moroto wa tsone le ithute le malwetse a teng. Go tla agiwa gape matlhabelo a dikoko mo motseng o e le tsela ya go rotloetsa kgolo ya dikoporasi. Ka schedule se se hilweng te mathabelo a re o taba a heditse go aga a ra nela ka April 2024 go supa gore ha le operational a thoka dikoko di le ka letsatsi a thoka dikoko di le between 1,000 and 1,200. Ke na le tumelo ya gore ha ka goroga a ka re direla tse di molemo di le dintsi go tsena le ka ditiro tota le gone gore gongwe itsolelo ya kgaolo ya rona e tokagala. Go ya ka mothusatona lengwe la mananeo a tla ribololwang a temothuo ke la thuo letlotlo ngwaga o tlang. Maikalelo a lone ke go tsosolosa mohama wa kgomo ya maši go hokotsa palo ya 87% wa theko ya maši le tse di dirilweng ka one kwa mafatsheng a sele. Mammusi Siska, BTV News, Sefophe. Tona wa tsa lefatshe le ditirelo tsa metsi Dr. Kefense Muzonile o solofeditse go thusa komiti ya ditlhabololo ya motse wa Sefophe ka madi go dira mananeo a ditlhabololo kwa motseng o. Komiti ya ditlhabololo ya motse o e ne e rulagantse mogwanto go kgobokanyetsa ditiro tseo madi. Karama Molusi ka pego. Le fa ba na le seabe mo mogwantong o ba nnile le sebaka sa go itshidila mmele, moono mogolo e ne le tshwaragano ka moa wa boithaopo go tswa puso tema mo ditlhabololong tsa motse. Mo legatong la ntlha la ditiro tse tharo tse di beilweng kwa pele, tona wa lefatshe le metsi yo neng e le morotloetsi mogolo wa mogwanto o itlamile go thusa ka madi a kana ka 20,000 pula le mo ditirong tse pedi tse di nang kotsweng. Ngwaga le ngwaga dipalo tsa bana ba sekole di a oketsega. Ke di report tse rona re di aramelang COVID tse re di bonang di ta di le live tsatsi le letsatsi ra di amogela. So be re bona gore ka gore go na le bothata ga bo leng teng gongwe rona re le VDC
we should chip in there and do what we can. Bone le skwele ba tsere tshwetso ya gore ba subdivide hall ya bone into 3 classrooms. So ba thoka madi. And obviously ha ba thoka 3 classrooms ba di thoka like next year ka January mafumana masha goro. Re duela madi a heta 500 pula kgwedi le kgwedi ko Mascom ko internet cafe. Adi photocopies and other paperworks. So re bone go go thoka re dire office ya rona re tsenya motakala. 20,000 ga se matshamoko. Ke madi a seng kana ka se. Me ya no kana le itilo gore ga te project engwe le engwe le e bata 20,000 ka boraro ja tso. Me a re tsothetse o ta re thusa mo go tso. Tiro e dirilweng ke komiti ya ditlhabololo ya sefophe ke bokao jwa gore thulaganyo ya go dira ditlhabololo go tswa kwa moding e ka noa moro. Kana gore go ne le ditlhabololo mo motseng wa rona go batla gore rona ka bo rona batalo o tere bona re ira jang kana ga gongwe ha re ka re tana re emela goromente gore a re thuse kana re emela ba bangwe gore ba re thuse o ta thaela ka gore dithomo tsa goromente di dintsi dikgwetho mo latsa di dintsi me go na le thaelo ya madi mo gore re hitelle re goroge go go tsothetse le go ra di thoka mo dithabolong tsa rona re le ba metse e harologaneng. Seemo sa tlhaelo ya matlo a borutelo mo sekolong se segolwane sa sefophe se tla tokafala fa ntlo le halahala e sena go kgaogangwa gore e tsenye ditlhopha tse 3 tsa baithuti. Karabo Molusi, BTV News, sefophe. Mo go kaganya ditirelo tsa temothuo kwa kgaolong ya Bokone Bophirima re onkemetse Mathemabe a re mhama wa temo ya dijalo le merogo kgotsa horticulture ke mongwe wa eo e tla dirisiwang go tlhabolola le go godisa itshulelo ya lefatshe leno. Re Mathemabe o ile se kwa thutapuisanong ya Horticultural Stakeholders Symposium e neng e tshwaretswe kwa Jaanong ga Boseja ka fa tlase ga setlhogo se se reng tshwaragano tomagano ya temo. A re utlwe Mpho Aaron. Mo go kaganya ditirelo tsa temothuo mo kgaolong ya Bokone Bophirima re Mathemabe o tlhalosa fa mogama wa temo o na le seabe mo thekisong ya dithoto lefatshe ka bophara. Ka jaana o lumagana le megama e mengwe ya itshulelo. O ne a tswelela ka go gwetlha balemi go bereka ba le seopo sengwe le go nna le ditlhopha go diragatsa fa go nna mothofo go bona dithuso go tswa mo mananeong a puso. Re batla ke tse di sira se di kgona go ipuelela. Ke di sa lebeleng gore mang ke ngwana ga mang kana ka tselentseng. Majapane ba le mamo 1 hectare. Bali 3,000. Ki 3,000 hectares. Abale mo 10,000 se. Honorable. Bana thulaganyo ya bona. Bana le dikoporastic ba berekela. Go ra tlhokolo re go bona sa go dira se tshwantse go dira se farmera. Go lo yete go harvest ba se ba itse mo lemisi wa te ba go tsahela re ba go isa go tshwanetse go ete o bo duela. Ba I trust. Ke le tsahela gore ba ga e tshore re hetole nga milent. Re change, re tshwaraganya. A re bua ka di-value chains re se ka ra nnangame se ka ra nome nyame nna ke tswe bone market ta hale kana ke batla go manufacturer sele do di dintsintsi di-program di dintsintsi fortunately na le a lot of development partners kana gongwe mo kwata le ha o kgaogile ke ta kgona go nna ke le mo wheelchair botshelo bo tswelela na ha ke le ba temothuo ke bona jaanong santse go e leba e le the oxygen of the economy. Re tlhaloganye gore ga gona ka ga re ka tswela re tshela botoka nteng le temo. Balemi mo kgaolong ba re ba kgonne go tshwaragana ebile ba nna le diphuthego kgwedi le kgwedi go amogana maele le ditsela tse ba ka di tsayang go tila dikgwetlho tse ba kopanang natso. Re le setlhopha re ne ra lemoga gore tirisanyo mmogo le go bopagana as a unit go re tsetse dikgagamatso mo e leng gore re lemogile gore not just by sharing experiences, mmele ka go share some resources, we want to go that route. Gore e se ka ra thomagana ka dikoloi re tswa ha yo mo a tshwere ditamati hela mo a tshwere morogo hela mo a tshwere di-cabbage hela nya re share even the transport ya go tswa ha re le tšhaba jaana re tshwanetse gore re ikemele ka nosi go sa kgathelesege gore re hithelwa mo Jaanong Boseja kana re hithelwa kae hela re tshwanetse ra iphataphatela ra bona gore go nna le sengwe se re ka se itirelang re le batho mme ke tsaya gore lothe ba le leng ha le itse molaetsa wa Vision 2036 o e leng gore ke yone tebelopele ya setšhaba sa rona o itshwaragantseng pele le lenaneo la thomontšha la ga Mototegi Tautona
la gore re hetole ka ha re akanyang dilo ka teng ka ha re lebang dilo ka teng. Lephata la temo le dijalo le mo maitemong a go godisa mogama o ka tiriso ya maranyane go thusa go kabakanya itsholelo ka go lomaganya ditirelo go tokafatsa go ntshwa ga dijo mo lefatsheng leno ka tshwaragano ya balemi ba Nkamiland. Mpho Aron, BTV News, Janoga. Motsotsana wa dingwaga tse di 12 kwa kgotleng ya Matshwane kwa Maung o bolelwa a letsanwetse mo nokeng ya Thamalakane. Mapodisi ka tshwaragano le basole ga mmogo le ba ofisi ya dibetso tsa tlholego ba kgonne go ntsha mosetsana yo mo metsing mosong ono. Mogolwane wa mapodisi a Maung Superintendent Dennis Zilawe a re mosetsana yo a neng a dira lekwalo la botlhano kwa sekolong se se botlana sa Kubung kwa Maung o letsantsene mo nokeng ya Thamalakane le banka ene BOSUPA go thuma gaufi le borogo jwa Thamalakane kwa neng a ralela mme a nwela mo metsing a boteng. Mapodisi ba re go utlweng ka tiragalo eo ba ne ba leka go thusa mme ga retela ka gone go lefifi mme ne a re mosong ono ba tswedisa letsholo leo mme ba bona mosetsana yo ba bo ba morago setsa kwa kokelong ya Letsholathabe Memorial kwa goneng ga tlhomamisiwa fa tlhokafetse. Mme ka boammaaruri re assemble team ya mapodisi masole le ba disaster management go a konokeng go leka go bana mme ka go thoka lesego ne ka tsatsing le setse le phirima ra ska ra khona go bona ngwana ga hihala re isere mo re phaketse mo mosong one gape re tsena mo metsing go leka go searcha re dirisa bone di scuba diver le mekoro go leka go bata mme ka bolesego re ka nako ya bo 10 ra khona go bona ngwana yo ke mositsana wa dingwaga tse 12 o bala standard 5 mme re tsere milwago ga tika re motsere ra mo isa go spateleng kwa hetileng ba botsogo ba supa gore ha sa thola le mo botshelo mme gongwe gape se nka se buang ke gore gongwe re gatelele thata go batsading gore ba ne ba bue le bana ba ska bana ba ya konokeng ba le nosi ka go konokeng go diphatsa metsi a lana le dikwena le hela gone go tshamekela mo gona ngwe ba sna ope yo ba rutang gore go thumiwa ya mo metsing go ba matshelo a bone mo diphatseng. Ba lephata la botsogo mo kgaolong ya borwa a ba re ba tshwentswe thata ke dipalo tse di kwa tlase tsa borre ba ba itlhatlhobelang mogare wa HIV AIDS segolo bogolo fa bomme ba itsholofetse ba tlhalositse fa se ba botsogo jwa bomme le masea a solofetsweng mo diphatseng se se tla moraga go lemoga fa jaanong dipalo tsa bomme ba tshwarwang ka mogare le baimana di ntse di tsweletse ka go golela pele mogolwane wa lephata le Dr. Christopher Chembe o tlhalositse fa go tlhoka go tsa boikarabelo jwa botsogo jwa bone ga borre go tla tsenya setšhaba ka lemena. Dr. Chembe o buile se mo bokopanong jo bo neng bo tshwaretswe borre go tla go sekaseka se se bakang boitshwaro jo mo go bone ke se go fetse makwinja ka dintlha. O ya ka dipalopalo tsa ba botsogo bomme ba ka tshwara 733 ba ba itsholofetseng ba ne ba itlhatlhobela mogare wa HIV AIDS ka ngwaga wa 2022 fa dipalo tsa borre ba ba itlhatlhobileng le bomme ba bone tsone di le kwa tlase ka ba nnile 246 le fa go ntse jalo tshoboko yotlhe ya dipalo tsa bomme ba ba itlhatlhobetseng mogare wa HIV AIDS tsone di ka tshwara 8,000 fa borre bone dipalo tsa bone e le sephatlo fela. The main sector has continued to be a vital body of people who can be consulted because of the great potential they have. So today basically we are gathering in that kind of space where we are depending on you as a man. We are depending on you as a man to come and contribute to some very important topic in our midst. Because it is from this talk that we shall have an idea of how we can go about and confront many of the challenges which are hustling us today. Borre ba ne ba fiwa sebaka sa go tlhalosa mabaka a ka tswang a baka gore ba bo ba le maoto a tshupang fa go tsena mo go tseng boikarabelo jwa botsogo jwa bone. Bomme ba a bua
What make you want to have a right? So how to go to another we test it on your way? Can I say Ramon and I go to Rupungan like again? When does it come to we can point the finger as much as we can to ladies. When we can't walk anymore, we are in trouble, we are now sick. The stigma that we are fearing is no longer there because everybody can look and see that we are sick. It's still the ladies that take us to the hospital. It's still the ladies that take care of us, changing us now nappies and all the like. Please let's take our responsibilities as men and do the right thing. Bokopano jo bo ne gape jo kgwetla tshekatsheko ya dikgang di tshwana le tsa kgokgontso ya bomme le bana, botsogo jwa tlhaloganyo ga mmogo le malwetse a sa tshelanweng. Ke se go fetse Makwinja, BTV News, Kanye. Banni ba motse wa Kaggai gaufi le lefelo la diphologolo la CKGR ba re ba bone go le botlhokwa gore ba itite ka thupana go nna le seabe mo itsholelong e phophomang ya tsela ya Trans-Kalahari Highway. Banni bao ba buitse marekisetso a dimausu, thekiso ya mereane ya setso, dijo le dinotsididi go rekisetsa badirisi ba tsela eo e tshwaraganyang mahatshe a mararo Afrika Borwa, Botswana le Namibia. Pains Bosigo. Bupinyana bone re tlhalosa ra tumela ra tlhalosa ka bupinyana tsudela o a tlhalosa ka bupi re tlhalosa ka aga go amantsho a le ga amantsho ga re ga mapele ntate ba tlhalose go na le go nna ba lebeledi fela ba ba ikantseng dithuso tse di fiwang banni ba dikgaolo tse di kgakala le ditlamelo mo motseng wa Kaggai. Banni ba bare ba ikaeletse go nna le seabe mo itsholelong ya tsela ya Trans-Kalahari Highway e tlholegang kwa Johannesburg mme rala le metse ya mono jaaka Kanye, Kang le Charles Hill go fitlhela e felela kwa toropong e kwa lotshitshing lwa lewatle ya Walvis Bay kwa Namibia. Dithoto tsa madi a didikadike di fetisiwa mo tseleng e ka ngwaga, ka jalo banni ba re le bone ba tla oba letsogo mo itsholelong ya tsela e ka go rekisetsa badirisi ba yone dithoto. O te baba ke rona ba ra rekisa ke mo baba ke ka go lona la hela senke batho e ke rutsere motho ana le go tswa kgakala kana go tswa kae o tsere nyame ke ka tshelela ga go ke gona go bona botshelo le serua ya lo gore nyame ke ka go sela sengwe ka ta go nna le sone ka gore nyame e ke ka se tsaka se isa go ke isa santeng go motseng gore ke kgone gore ha ke tsa e se sengwe e ke direla gore se kgone go nna teng. Bagwebi ba ba Kaggai ba re rentswa ba direla mo sekgweng keletso ya bone ke gore ba nne le botsalano le khansela ya gantsi le makalana a mangwe jaaka Local Enterprise Authority ka seo se ka thatafatsa dikitso tsa bone tsa kgwebo mme go thuse mo go oketseng seabe sa bone sa itsholelo ya tsela ya Trans-Kalahari Highway. Bensi Bosigo, Botswana Television, Kaggai, Trans-Kalahari Highway. Phata la banana bonga metshameko le ngwao re timiso ra kgare a re meletlo e tshwara ya rona FM Music Awards e thusa go rotloetsa le go lemoga badiragatsi ba legatshe leno. Tona ra kgare o ile se kwa moletlong wa ngwaga le ngwaga e le wa borwa bobedi wa ya rona FM Music Awards maabane mo ga borone go rata maranyane ka dintlha.
badiragatsi ba lefatshe leno ka go farologana ba ikgapetse madi a ka tshwarang 270,000 pula a subukilwe ko moletlong wa ka boduetsele tsa Yamas o neng o tshegeditswe ke seromamowa sa ya rona FM. Dietsele tse di abilweng mo moletlong o di akaratsa modiragatsi yo ntshitseng pina e ratilweng ke batho ba le bantsi le modiragatsi yo nnileng le seabe se se bonalang mo mogameng wa bodiragatsi jwa lefatshe leno. Yarna FM is the only radio station e tserentshwetso ya gore e batla go lemoga talente ya bana ba rona, the creatives. So it means a lot to us as government, and it means a lot to the creatives ka gore go botlhokwa thata to be recognized. Ke tsela gore le ne le utlwa ANC a ya go tsaya award ya bohelo gore o na reng, and gone mo hela mo go ra gore wa mogela ebile o itumella gore ba lemogiwa. So I just want to say Tona Rakgare a re go bereka ka natla le go ntsha maduo a khotsofatsang mo tirong go botlhokwa ka jana go ka thusa thata mo go tlhaboleng le go godiseng ditalente tsa badiragatsi. So they just need to put an effort mo musicing wa bone ba twahale. Look, Botswana has talent, amazing talent, and I think how can we the first act we tell Redirela. I'm very happy. Isaac my heart is white. Tona Rakgare o na kgolela boeteledipele jwa seromamowa sa ya rona FM go bo ba rulagantse moletlo wa maemo a ntlha yo o neng o sa direlwa go lemoga badiragatsi fela mme gape o godisa mogama wa bodiragatsi mo lefatsheng leno. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. Mokhanselara wa Kang Borwa Re Steven Lekgobero o gwetlile banana go tsaya dikereke a re sa o se ka thusa go aga setho sa bone segolo jang ka nako ya gompieno e aparetsweng ke matlhoko a selefatshe. O buile se jaaka na buisa phuthego ya kereke ya Evangelical Lutheran Church kwa motseng wa Kang jaaka ba ne ba isa malebo go modimo go bo a re gorositse mo mokhutlong jwa ngwaga. Na modungwa ka pego go tlhalosiwa fa kereke ya Evangelical Lutheran Church e tlholegile magareng ga dingwaga tsa 1600 le 1700 ka nako e nne maloko a ntlha a kereke eo a ne a tswa ko mafatsheng a Europa le America. Se e boele jaaka baphuthegi ba ba ipelela tsa ba di kgonneng monongwaga. Everything has got a foundation. O tshwantse o ithulaganye le ntho ha o ya agela o tshela foundation pele. The seed you plant today will determine the fruit you harvest tomorrow. Nako le nako fa ngwaga e ya bokhutlhong baphuthegi ba kereke e ba kopana le ba dikereke tse dingwe go nefa go tla go leboga modimo ka dipina le dikobameelo gareng ga tse dingwe. Thobo boleng jwa thobo tota mo kerekeng ya bo ile go tla go gwetlha e batla gore bona gore a mme tota re itse gore re tshwantse go dira mo botshelong ka gore botshelo jo re bo tshela mo go jone jo re tshwantse go boleboga ko modimong yo a re boneileng. Jaanong thobo ke ngwe ya matshego a kereke ebile thobo ke yone e dirang gore ba keresete tota ba kgone go itse gore ba itse go leboga modimo yo a ba tlhodile mo lahatsheng ba tsisa ditebogo ko modimong. Sengwe le sengwe hela se o na le sone o se tsisa ko kerekeng go tla go leboga modimo wa gago gore o tswelele o go tshego hatse mo botshelong. Phuthego e ne itebagantse le dikgang tsa go gwetlha maloko go fetola dikakanyo maikutlo le ka fa ba dirang dilo ka teng. Neo Modungwa, Botswana Television, Kang.
fa re kgantse di tswelela motshwarelela mothusa mokwaledi wa lephata la botsogo Dr. Changi Baikai a re go botlhokwa gore go dirwe dipatlisiso go batla ditsela tse ka tsone go kwalwantshiwang bolwetse jwa sukiri o buile seo kwa letsatsing la mafatshe la segopotso sa bolwetse jwa sukiri mono ga borone malatsing hela pele ga la mafatshe le tla tshwarang ka kgwedi eno e le 14 ke le tla tsosimola kae ka dintlha. Dipatlisiso di supa fa malwetse a sa tshelaneng a akaretsa jwa sukiri a baka dintsho tsa batho ba feta 41 million ngwaga le ngwaga lefatshe ka bophara. Se go tlhalosiwa fa se ka pupamisa itsholelo ya mafatshe ka jalo go botlhokwa gore malwetse a nyelediwe. Our commitment to medical research played a pivotal role in understanding diabetes better, developing innovative treatments, and ultimately, we are striving to find a cure for this disease. Through our dedicated work, we contribute to the broader mission of improving the lives of those affected by diabetes. We are aware of the impact that diabetes has in our communities and the pressing need for a collective action. In the realm of medical research, the statistics are stark. Diabetes is a silent epidemic affecting millions worldwide. Lekgotla la Diabetes Association le ikemisitse go tshola le rutuntsha batho ka bolwetse jwa sukiri gore ba tlhaloganye ebile ba kgone go bolaola. Re eletsa go nna le balwetse ba e leng gore ha sukiri a fitlhela ko godimo ga o ipotsa hela gore tota go ka nna le balwetse sukiri e ko godimo. Dr. Manjino saka da jini ko ana ile wani ne ka abajin sun se wani mi ka ba kana ja. Mongwe yo o tshelang ka bolwetse jo a re lentse a fitlhetswe ka jone dingwaga tse di 30 tse di fetileng o kgonne go boithuta a bo a bolaola go fitlha mo nakong ya gompieno. Ne ke sa itse gore ke diabetes. I was just huge. Ke ja sengwe le sengwe la se ne ke bona gore se siame. Ga tla isimolotsa ka matlo. Ga tla matlo a nyelela. Pono ya simolla go ya ko tlase ya ko tlase. Ke nna ke berekela go tshantsa digalase ke tshantsa digalase. Bata ga go ntse go ya kgantele ba lemoga gore ba marine ba lemoga gore nya mme ke diabetic. Then a be ke tsengwa mo treatmenting immediately. Ke tsamaya ke go operate le matlo immediately. Nya ke a tswelela ke a change my lifestyle. I lost weight through exercise and diet. A ka re bua gompieno kwana ga ke sa tlhole ke na le bothata mo diabetes. Setšhaba se rotloeditswe go tlhagafalla go itshidila mebele le go ja sentle go thusa maiteko a puso a go lwantsha dipalo tse di golelang pele tsa bolwetse jwa sukiri. Ke letleletswe Somolekae Botswana Television Gaborone. Ba Botswana Defense Force bands in concert style ba tsweletse ka go tshegetsa maitiso a mmino go ralla lefatshe leno. Maitiso a setsa go rogile kwa Serowe ka ba kgonneng go kokoanyetsa makgotla a Serowe SOS le la Tsholofelo Rehabilitation Center madi a kanang ka 25,000 pula. BDF bands in concert style e simolotswe ke sesole sa Botswana ka ngwaga 1991 ka maikaelelo a go thusa mo ditirong tsa bobelotlhomogi. Go rata Maranyane ka pego. Ba sesole sa Botswana ba ne ba tshwere maitiso a bone a go kgobokanya madi mo motseng wa Serowe ka maikaelelo a go abela mokgatlho wa SOS le Tsholofelo Rehabilitation Center go thusa bao ba ba tlhokileng lesego mo botshelong. Re itumetse gompieno ra amogetse cheque ya 15,000 re fiwang ke BDF Band in Concert. This is the second donation from BDF. We once received a check of 25,000 in 2019. We are using this money to help the children. Like, for example, the other time, some of the money was used to buy the children play equipment. And this time, we're still going to sit down and see and look at the different needs that the children have. Because as a non-governmental organization, we are sponsored by Ministry of Health, and Ministry of Health doesn't reach to all the needs that the children have. So the donations like these ones are really going to make a big difference to vulnerable children that we have in Serowe.
relationship ya rona le BDF e kgologolo mo go maso nako tsotlhe ga ba tsile mono re netegatsa thata gore re tshwaragane le bone yaka le gompieno bana ba rona ne ba performa ba marimba so ba nna ba le karolo ya concert ya BDF nako tsotlhe ga eta soro so re tswa kgakala re ntse re berekisanya le bone emma Setlhopha sa mmino wa sesole sa Botswana se ne se diragatsa ka go supa ngwao ka mmino wa setso. Tota so sa ntha ke re gore iswa defense kwa. Ke sone se era se leng gore ke bona ka re very important. So ya no tshwantse re contribute mo go se ba se dirang go thusa batho. Sa bobedi ko ke gone go bona mmino o thapileng. Tota ga nkentola kana rona re setse re le bagolo so ke tsone di-concert tse re ka di tsamang kana tse dingwe tse tsa bo mapiano leng ga se tsa rona so tsone tse ke tsone tse e leng gore because you sit down you relax and you listen to the music so that is what we love and that's what I love about the BDF band gore ke tabo ke ntse gatshe ke reditse mmino yotlhe kore ga gona mmino wa bone ope o nka reng a ke rateo ga ke rateo especially bile go opela bana ba rona ya ba re ba itseng ba re bereka le bona nako tsotlhe. Ba BDF ba tlhalosa fa ba tla tswelela ka leeto la bone la go tshegetsa meletlo e lefatshe ka bophara. Go rata Moranyane, BTV News. Batho kgang ke le ke go tshwanetse di le ka lo monakong ye mme re dilo maserota ka tsa metshameko tato Kgosimore o eme malala a laotse ga tsela ka mafelo a beke a ra metseletsele ya metshameko maitiso ke dumela o tshotse ka sesigo ka go emma ke tshwere go le malanyana mo busong ja tsela gompeno tswela le tsangera thank you tsa metshameko tsa Botswana tonight mo letsatsing la Sontaga di tla ka go wena ka Thato Kgosimore Madume pego e kwa setlhoeng moeteledipele wa company ya BOTSWANA Andrew Mutsumi wa khotsa dikgwebo tse di ikemetseng ka nosi go bo dina le sabe mo go tlhabolole metshameko mono gae fansa lefoko la kgotatso kwa moletlong wa dijo wa go akgola ba rotloetse ba lekgotla la Botswana National Sport Commission Mutsumi o tlhalositse fa maiteko a dikgwebo tse di ikemetseng ka nosi a sa rotloedwe ke go batla go ipapatsa mme le lebaka la gore ba rata metshameko Victoria Dikgang ka pego Motsumi o tsweletse a re lekgotla la BNC ga mmogo le makgotla a ikwadisitseng ka fa tlase ga lone ba tshwanetse ba godisa botsalano jwa bone le mogamo o ikemetseng ka nosi go leka go isa lefatshe leno ko pele le fa go ntse jalo o ne a gakolola lekgotla la BNC le bana la seabe go tla ka ditsela tsa go itirela madi go itsa go ikaga ka madi a dithotloetso ga mmogo le a dithuso a ba fiwa ngwaga le ngwaga. To all my fellow business community, I wish to underscore that supporting sport comes with many benefits. The sports sector is one of those that have the greatest potential to contribute to economic development and further create employment opportunities. The sport value chain can ignite other sectors such as transport, travel and tourism. Company ya BOTSWANA jaaka ile barotloetsi bagolo ba lekgotla la BNC ga mmogo le makgotlana ka fa tlase ga lone ba setse ba dirise madi a ka fetang 4 million pula go rotloetsa lekgotla le ebile ba setse ba dirise madi a fetang 3 million pula go rotloetsa metshameko mo sebakeng sa dingwaga tse 5. I really want to appreciate all our sponsors. Special mention to BOTSWANA for the work that you've done to get us where we are today. If you look at the Babona program, it is one of those things that has done amazing things for our country. We can sit here and talk about Nisle Tebogo. He's part of what you have done as a company to unearth talent, to mine those diamonds, to mine that talent. Barotloetsi ba bangwe ba ba neng ba kgolwa e ne le ba ba rotloeditseng ka madi a magareng ga 1 million pula le 3 million pula mme ba akaretsa banka ya FNBB, Orange Botswana le banka ya Absa. Ba bangwe ba kgone go rotloetsa magareng ga 100,000 pula le 900,000 pula fa ba bangwe bone ba rotloeditse ka 50,000 pula go tsena ka 90,000 pula. Moletlo ono gape o dirisiwa go abela batshameki ba golf ba ba neng ba phadisana mo kgaisanong ya golf ya ngwaga le ngwaga dimpho. Mo di moga mo batshameki ba golf ba fera bongwe ba tlhophile go ya go tswelisa dithuto tsa bone ko lefatsheng la America mme ba dira jalo ba ntse ba tshameka golf. Victoria Dikgang, BTV Sport, Gaborone. E ne le boitumelo le megolokwane ka la botlhano kwa ngwaketsi jaaka banni ba kanye ba ne ba amogela sekgantshwane sa mabelo a makhutshwane le tsile Tebogo yo a tlholegang kwa motseng o
Tebogo o dirile mo mabelong a le mmalwa selo se se beileng lefatshe leno maemong a go ka lemogiwa ke mafatshefatshe ka jalo botsadi jono ya bona botsadi bone jwa ema ka dinao go rotloetsa le go akgola maiteko a gagwe maiteko a ne gape a opelwa le go fe ke mothusatona wa lephata la banana bong metshameko a lengwao re Butebile fa a buisa barotloetsi ba ba neng ba tshologetse kwa lebaleng la metshameko la Montshiwa go amogela ngwana wa bone Letsile Tebogo ke segofetse Makwinja ka pego. Tiro e neng e tshwaraganetswe ke dikompone le batsayakarolo ka go farologana e nnile le maduo a itumedisang fela thata ka jaana banni ba kanye ba kgonne go rotloetsa ba ba abela ngwana a bone dimpho di le mmalwa o mo akgola mo dikategong tsa gagwe ba ne gape ba solofetsa fa se tla tswelela go netefatsa fa tia moko mo mabelong a gagwe a latelang. Ha taboga gore jaanong ba ba batlang go mo itse sentle ba mo associate le lehatsi ba mo associate le value ya diamond ya rona ba batla go itse gore kwa tswang teng go na le eng kwa tswang teng batho ba teng ba itsa jang kwa tswang teng dikolo in terms of education thuto e ntse jang. Now we are likely to get an investor who will come and settle in Botswana. As Orange, we recognize the importance of nurturing and supporting such talents, and our association with Etsile is a shining example of our commitment to this cause. Have not only made us proud as a nation, but have also brought unparalleled joy to this close-knit community. Banne ba motse wa Kanye ba kgothaditswe go tswelela ba losa digantshwane di tshwana le Letsile go godisa talente ya bana le go ba lemotsa botlhokwa jwa go dira ka nata mo setšhabeng. Batsadi ba bangwe ba ka tsaya malebela mo go lona ga ya ka re lo bona Tebogo a kgatlhagela go siana lo mara wa re wa dirang ka mabelo re batla go tsena sekolo ditho no lo mo emano keng gore for sports to develop, kala Carboni, Ohanga Kids, council involved, Momole Tongotuanao, private sector involved, Momole Tongotuanao, Batsadibali involved, Momole Tongotuanao. Momole should be involved to build this athlete to reach the highest level possible. Bahulu, Babatsile, ba le tere matsapa go isa pele gore le tle go atumela ka kwano le tle go celebrate ke a leboga le lona le kere le ka mosole ka mosomo go Paris ke tla dira ka botswa pelo and ke sa re gore le mpe mo kgatelelong mela le mongono lo tla go bona. Letsatsi le le ne la konetelelwa ka mabelo ka go farologana a neng a akaretsa banne ba motse go simolola ka magosi ga mmogo le botsadi jwa ga Letsile e le nngwe tsela ya go supa ke monokeng ya bone le go itumelela sa se dirang. Ke se go fetse Makwinja, BTV News, Kanye. Mo go tsa kgwele ya dinao ba eteledipele ba lekia First Division ya ka kwano bora Jwane Young Stars ba fentse notwane ka dino tse pedi go elengwe maabane kwa lebaleng la SSG go tswelela ba itlhomile kwa setlhoeng sa loko ka dintlha di le 12 Victoria Dikgang ka pego. Karolo ya ntlha e tsamaile metsotso e le 14 go sena setlhopha sepe se se nositseng le fa di ne di garomelana ka ditlhaselo. Ya re mo motsotsong wa bo 15 le morago la notwane la diraphoso jaaka Kuzwanani Machazani a na itlhapa ka thipampeng go fa Jwane Young Stars keta pele. Noyo ya busetsa Young Stars mo motshamekong ba bolotsa ditlhaselo go leka go oketsa keta pele fela Toronto ya lesupa le lefa. E rile go setse metsotso e le merataro fela gore karolo ya ntlha e wele Toronto ba lekalekanya dino ka Donald Botsuma mme tsa ya go ikhutsa ka malekano setlhopha. Mo karolong ya bobedi Young Stars ba tla ba bopagane sentle ba nosa nno ya bobedi karolo eo e tsamaile metsotso e le mebedi fela ka serati se madi. Young Stars ba tswelela ka ketapele eo go fitlhela motshameko fela ba o fenya ka dino tse pedi go elengwe ya notwane. I would say, first of all, let me congratulate Notwane. They put up a good fight. It's only that we were a better team today, and that's why we managed to get 3 points. And coming to the preparations, we prepared very well. Actually, we wanted, after 5 games, we wanted to have at least
12 points or 15 points. But unfortunately, we had a loss but it's done and buried, and we are moving forward. We keep looking for positive results. I think we gave away silly goals. If you look at the first goal, we could have done better. The goalkeeper is experienced. He hasn't been playing. That was his first start. We equalized first half, which was, I think, we didn't start very well. We are always chasing the game. In terms of winning the battle, midfielding, we are struggling. In terms of winning the duels, 1 versus 1, the red team was always coming strong, and they were full of running. Mo maduong a mangwe ka kwano borwa ditlhopha tsa City Phola le Mochudi Center Chiefs di kgagwane dintlha di tsena go tshameka maleka 1-1 ko Ramonaka Stadium. Mo motshamekong ne o tshamekelo ko lebaleng la University ya Botswana, UB Hawks ba fentse Unaio Flamengo Santos ka 0-0. Fa ko Black Forest Arena, Yuri Black Forest e padimotse Desert Ngau ka 3-0. Victoria Dakin, BTV Sport, Gaborone. Re ntse re le mo go tsa kgwele a dinao re le batsaleki ya Botswana Premier Masitao ka le Holy Ghost di kgaogane dintlha ka maleka le fela setlhopha mo motshamekong o sa tswang go fela kwa lebaleng la Dinaledi Football Academy. Maduo a tlogela Masitao ka ba le mo maemong a 10 ka dintlha di le 10 fa Holy Ghost yone e le mo ga 13 ka tse 3 go tswa mo motshamekong e supa. A re bone matlhasedi a motshameko o. Waiting for him, Muruti Jackson, to see whether he can come. Does he? With an open net, really? Is he getting his first goal? No. Mbiza says, hold on, you are not getting it anytime soon. That was an opportunity. Perhaps forward further. As you can see it here, he receives it, first touch, brilliant. He had a lot of space in front of him to even push it further and allow Mbiza to even come out of his position. So he hurried a bit, and probably is the frustrations that goals hasn't come. And so and closer, you've got to say it's simmering. It's on the horizon. What can he do? You would think it would be easier to score than the young man from Duke jersey number 4. Just in Kwening was there. Duke, look at that. And you see how he puts his head on the ground. The youngsters. I don't think so. I thought we were very dominant in the first half. Created very good chances. Unfortunately, our finishing let us down. We need to be a bit more composed in the first half. For some reason, we chose to go long quite often, and the pitch was very slippery. And we kind of lost control of the game. But I don't think they created any chances, to be honest, to hurt us. First and foremost, I would like to thank God for the result. And the performance of the boys, is our first game, not allowing a goal. So to me, it's a plus, especially when you are playing away to a stubborn team like Mastaok. It's a good side, and we really fought hard. We really wanted a win. It's unfortunate that God said this is your result, so we appreciate God for that. Kwa bokhutlong ya dikgang tsa rona tsa metshameko lekgotla le le tsamaisang kgwele a dinao mono BFA le itlamile go abela ditlhopha tsa kgwele a dinao dikgwele di le 10 nako nngwe le nngwe fa paka ya metshameko e simolola e le tsela nngwe ya go batisa moko go ba emanokeng le go ba rotloetsa. Tautona wa lekgotla le BFA re McLean Letsweti o na simolodisa maitlamo ao a bone ka go abela ditlhopha tsa metshameko ya kgwele a dinao tse neng di tsile mo letlong wa Kabo Dietsele kwa Kwalapa Independence Cup mo Kazungula dikgwele di le 5 sengwe le sengwe. Kabo Dietsele e ne tshwere ke ba lekgotla la kgwele ya dinao mo kgaolong ya Chobe Kitso Temane ka pego. Bagolwana ba ba neng ba tsile Kabo Dietseleng eo ba supile maitlamo a bone a go godisa kgwele ya dinao mo Chobe. Ne re itse re na le bana ba ba supileng gore ba batla go nna eng, mme na re ha ba tshofa ba ta go go rona ga nna motho gore nya re ba utlwe re simogane ya ka le itse le rona re le ba bontana mme le rona ra kgona go lemoga gore nya mme ga bona ba ta go go rona ba itse ha re leng teng gore a re sello le thoko le teng mme ra re nya mme nte re ba utlwe ka ibile gongwe ra lekana re ta gola mmogo itsa gape ya godimo ra re no bongwana ke ngwaga o ke lenela 60,000 pula e le re ke nne re motshamekela ra ba rata ra nna le bahenyi bo Plateau Sporting Club mme hela ke tournament e mashedi re na le stoppa tsa teng bala ka le mo first division ke sone se le champion sa tournament ya nta mme this season ga ba ta ba kgona go ipuseletsa Plateau e beta e ba betsa e benna bone ba ne ba nna the runners up so
ke ra re ke ne ke re le bone gore kgolo ya teng e gola jang. BFA ba supila gape fa ba tla aga lebala la metshameko mo KwaZulu le le tsileng go tshwara kgaisano ya magatse a le mana a mabapi a phelelong a itsileng go tlhabolola le go tiisa mo go ditlhopha tsa Chobe. We are building the technical center. The reason we are building the technical center mo Kasane, ke gore BFA wants to organize 4 nations tournaments, youth competitions. Hotla Namibia, Zambia, Zimbabwe, and Botswana. Yeah, no. This project, itla simologala mo bofefong. Moamogedi wa seetsela sa motshameki yo gaisitseng kgaisano re motlhokomedi modiri o ne a supa boitumelo go amogela tlotla eo. Ke itumela awadi ne ke sa sologela gore ke ka hitella mo awading ya no ka gore gona le batho ba ne ba lebile ke itumela thata go ke win ke ne ke sa sologela. E re lentswa BFA le baithaopi ba ikemiseditse go godisa kgwele ya dinao mo Chobe. Bo mmadikgwebo le borra dikgwebo le bone ba ne ba rotloediwa go tsenya letsogo mo tlhabololong le kgodiso ya kgwele ya dinao mo Chobe. Kitso Temane, Botswana Television, KwaZulu. Pego eo e re tlisa jalo kwa bokutlong jwa dikgang tsa rona tsa metshameko tsa Botswana Tonight go bala jalo ka go one. Ke go leboga thata mme tla ke digarele ka gore yana motho a re lebeletseng ne di go ga pele phirimaneng eno le neo la temo le tlotlo le ikaelela go thusa Batswana go itshetsa tota go intshetsa dijo. Banni ba Kagae bokgolong ya gantsi ba inakanya le tsela ya Trans-Kalahari Highway go itshetsa. Ga dikgwebo tse di ikemetseng di a kgolelwa go tlhabolola metshameko mono gae. Tsana go edibela ha motho mme Botswana Tonight ya tswelela. Botswana is a country which is blessed with natural wonders and breathtaking sceneries. One of the fascinating areas is the Chobe, which lies on the northern part of Botswana. The place is a paradise on earth with its spectacular landscapes, wildlife and culture. Chobe was made into a national park in 1967 and it is kept unfenced. Beneath the beautiful clouds and blue skies lies the Chobe River, which stretches from Angola to Botswana. The mighty Chobe River is dubbed one of Africa's most amazing and beautiful rivers. It forms a border with Namibia, Zambia, and Zimbabwe. On the BTV News channel, you are on Botswana Tonight. Now, graduates of BOSUPA Training College who trained in the areas of security, early childhood and social welfare have been urged to develop the mindset geared towards being part of the country's transformation agenda. This was highlighted by the Assistant Minister of Trade and Industry, Ms. Beauty Manake, at the graduation ceremony, which was hosted by the institution here in Gaborone. As we gather here, we are not only celebrating your academic achievement, but also the development of your character and evolution of your mindset. The values that we